Mahoro Claudine ugiye kurongorwa na Ismael Mwanafunzi yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi bwe. Nongeye ko ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi ahariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, mushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Mahoro Claudine wahoze ari umunyamakuru wa Radio DC witegura kurushinga na Ismael Mwanafunzi uri mu banyamakuru bakundirwa ijwi rye mu biganiro akora, yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi bizwi nka bridal shower. Byabereye i Masaka mu rugo rwa mukuru wa Mahoro kwa gatandatu itariki 17 Kamena 2023. Amakuru agera kuri igihe avuga yuko Ismael Mwanafunzi yamaze gufata irembo, hakaba hatawe umunsi w'ibirori by'ubukwe. Ismael Mwanafunzi na Mahoro ubukwe bwabo buteganyijwe tariki ya 2 Nyakanga 2023. Ni ubukwe buzabera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, bukazabimburirwa n'umuhango wo gusaba no gukwa uzabera mu busitani bwa Musée Ethnographique y'i Huye. Ni mu gihe umuhango wo guhana isezerano ryo gushyingirwa uteganyijwe kubera muri Katedrale ya Butare mbere y'uko abatumiwe bakirirwa mu busitani bwa Musée Ethnographique y'i Huye. Mahoro Claudine ugiye kurushinga na Ismael Mwanafunzi ni umunyamakuru bimazemo igihe. Yamenyekanye mu binyamakuru bitandukanye nka Isango Star na Radio 10 na TV 10. Muyandi makuru ni umubyeyi uzwi nka Fofo muri Papa Sava yibarutse imfura ye. Niyo mubyeyi Nowera uzwi nka Fofo, izina ryakomotse muri filime y'uruhererekane ya Papa Sava yibarutse imfura ye y'umukobwa. Uyu mwana akaba yaramubyaranye na Nigena Daniel barushinze kwa 2 Ukwakira 2022. Uyu mwana w'umukobwa yavutse mu rukerera rwa tariki 18 Kamena 2023. Niyo mubyeyi Nowera asanzwe azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga biturutse kuri filime zitandukanye akinamo ndetse n'ikimero cye gitangarirwa na benshi. Yatangiye gukina filime muri 2016 ubwo yakinaga mu yitwa Virunga High School yatambukaga kuri Rembigo TV. Nyuma yo kubona hari abishimye buryo akina filime, nibwo yafashe ya mbere ajya gukora igeragezwa muri filime ya Seburikoko itambuka kuri televiziyo y'igihugu aza kuritsinda. Filime y'uruhererekane Papa Sava niyo yamugize ikimenya bose mu Rwanda. Bamenye ibanga ry'icyumvikana nk'amareshya mugeni cyabashituye bagasezerana ku bwinshi. Umwe mu bagize imiryango 302 mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi yasezeranye ku bana mu mategeko. Bavuga yuko bitabiriye iki gikorwa nyuma yo kubibashishikariza, babwirwa yuko nyuma yo gusezerana bazahabwa amafaranga, bamwe bakavuga n'umubare ko ari 1,200,000. Abaturage basezeraniye kuri sitade y'akarere ka Rusizi barimo n'abamaranye imyaka irenga 40 babana mu buryo butemewe n'amategeko. Bavuga yuko iyi gahunda bayitabiriye nyuma y'ubukangurambaga bwakozwe bwo kubashishikariza gusezerana imbere y'amategeko, babwirwa ko hari gahunda iteganyirijwe abatishoboye ariko itazagera ku miryango ibana itarasezeranye. Nyirangenda Banyika yagize ati abayobozi baratubwiye bati nimubane mukingiranwe, hari inkunga zigiye kuza zifashishwa imiryango ngo yikure mu bukene, ariko ntabwo zishobora guhabwa abantu babana mu buryo butemewe n'amategeko.
nk'uko tubikesha TVT na Radio 10, Saidi Kidogori, umugabo wa Nyirangendabankinka, avuga yuko abayobozi baje bakabarura imiryango ibana itarasezerana mu buryo bwemewe n'amategeko, atariko baratubwira bati nyuma y'ibi hari igihe muzabona akantu kazabafasha. Ntaba kivandimwe Jean Bosco avuga yuko hari n'abavugaga umubare w'amafaranga bazahabwa abazemera gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko, gusa we akavuga ko n'ubundi kuba abantu babana basezeranye ari byiza. Ati mu baturage hari abavugaga yuko mu gusezerana uyu muntu ngo bazagenda bamuha $1,200,000, ariko njye siko mbibona, mbona nta mafaranga ahari, umuntu asezerana abishaka. Abenshi bazi yuko bazahabwa ayo mafaranga. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Anicet Kibiriga tifuje kuvuga kuri ubwo bukangurambaga bwagarutsweho n'abaturage bavuga yuko bizejwe amafaranga. Yavuze yuko igishimishije ari ukuba iyi miryango yateye intambwe nziza igasezerana. Ati ubwabyo kuba basezeranye nabyo ni ubukire n'ubundi buba buje, atari ukuvuga ngo hari icyo leta igiye kubahereza, ahubwo ubwabyo kuba basezeranye bakava mu makimbirane bakagira n'icyizere cy'ubuzima. Mahanga wagarukiye kumva bagiye kumushyingura ari muzima, ubu noneho ibyo ni amarira. Umukecuru w'imyaka 76 wo muri Ecuador uherutse kugarukwaho cyane nyuma y'uko bamenye yuko ari muzima, ubwo bari bagiye kumushyingura agakomanga mu isanduku yarimo, ubu noneho yitabye Imana nyuma y'icyumweru ibi bibaye. Tariki 9 z'uku kwezi kwa Kamena, uyu mukecuru witwa Bella Montoya yamaze amasaha 5 ari mu isanduku nyuma y'uko umuganga atangaje yuko yapfuye, ariko nyuma y'ayo masaha aza gukomanga ku isanduku ubwo bari bagiye kumushyingura. Ibi byabereye mu gace umukecuru yari atuyemo ka Babahoyo, kari mu birometero 208 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Quito. Ni inkuru yatangaje benshi ku isi kubwo uyu mukecuru byamenyekanye ko agihumeka mu gihe yari agiye gushyingurwa. Yahise asubizwa kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga, dore ko bavugaga yuko yari yishwe n'indwara yo guturika kw'imitsi ariyo stroke. Gusa ubu noneho byemejwe ko yitabye Imana nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima muri Ecuador. Yavuze yuko yashizemo umwuka nyuma y'icyumweru kimwe ari kwitabwaho bidasanzwe kubera uburwayi bwa stroke. Iyi minisiteri yavuze yuko nyakwigendera Montoya yari amaze iminsi akurikiranwa byihariye, ariko ntiyatangaza ibyavuye mu iperereza ryatangiye gukorwa nyuma y'ibyabaye, ubwo abaganga batangazaga ko yapfuye, nyuma bikagaragara ko yari akiri muzima. Umuhungu wa nyakwigendera witwa Gilberto Barbera Montoya avuga yuko nawe atarahabwa raporo y'ibyabaye kandi ko atifuza ko akomeza kuba mu gihirahiro. Uyu mwana wa nyakwigendera avuga yuko umuryango wabo utishimiye ibyatangajwe mbere ko umuntu wabo yapfuye nyamara agihumeka, ukaba uri gusaba kumenya imyirondoro y'umuganga wari wabitangaje. Aho umuryango wa nyakwigendera Montoya nawe wahoze ari umuganga bagarutse iwe mu kiriyo n'ubundi bari baherutse gukora ngo bamushyingure. Kadusoreza amakuru yacu kuri iyi nkuru ivuga yuko Museveni wari urwaye COVID-19 yatangaje inkuru nziza y'icyamutunguye atakekaga ko cyamubaho nka perezida. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wari umaze iminsi arwaye COVID-19 yatangaje yuko ibipimo byagaragaje yuko yakize, ariko avuga yuko bamusuzumye bagasanga afite ikibazo gishingiye ku mirire mibi ku buryo nawe byamutunguye. Museveni wari umaze icyumweru n'igice ari mu kato yishyizemo nyuma yo gusuzumwa bagasanga arwaye COVID-19, yatangaje yuko bamusuzumye bagasanga umubiri we atagifite ubwandu bw'iyi ndwara yigeze kuba icyorezo ku isi. Muri ubu burwayi yagereranyije nk'urugamba, Museveni yavuze yuko ubu yiyumva nk'uwatsinze urugamba rw'umwanzi. Yakomeje agira ati iminsi yari ishize ari 11 kuva natangira urugamba ku itariki ya 7 Kamena 2023 ubwo natangazaga ijambo ry'igihugu.
Museveni wagarutse ku buryo bamusanzemo iyi ndwara yavuze yuko yafashe icyemezo cyo kujya mu kato mu gace ka Kororo kugira ngo yitarure umuryango we. Yashimye abagiye bamwoherereza ubutumwa bwo kumwifuriza gukira vuba ndetse n'abaganga bamubaye hafi muri ubu burwayi bwe. Yavuze yuko yakurikiranye iby'iyi ndwara kuva kwaduka ku isi ku buryo hari abitabaga Imana kubera kubura vitamine D, akaba ari nabyo byatumye nawe asaba umuganga wamukurikiranaga twine kureba ingano yayo mu mubiri we. Yakomeje ati mu buryo ntatekerezaga ibipimo bya vitamine D byari hasi cyane, yewe n'ibya vitamine B12 byari biri hasi ndetse n'ibindi. Mutekereze kuba perezida wa Uganda afite ikibazo cy'imirire mibi ku buryo byanageraho bimugiraho ingaruka ku buzima bwe. Ati nahise ntangira gufata vitamine ndetse mu gihe gito zitangira kwiyongera. Museveni yakomeje yibaza icyabaye kugira ngo ibipimo bya vitamini bye bijye hasi. Atese nuko mbuze amafaranga yo kugura indyo yuzuye? Oya, yagize ati ahubwo nuko umuntu adakora ibyo akwiriye gukora. Museveni yakomeje asaba abakora mu rwego rw'ubuvuzi kumwara umwanya bakangurira abantu kwirinda indwara kurusha gutegereza ko abantu bazarwara ngo bajye kwivuza. Muri iyi baruwa ndende Museveni avuga yuko ubu nta COVID-19 kirwaye. Yasoje avuga yuko yabaye ahagaritse kwambara agapfukamunwa kuko karimo kumutera ibibazo. Dusoreze kuri iyi nkuru ijyanye n'ubwiza, aho umuhanzikazi Nicki Minaj yahishuye uburyo Lil Wayne yatumye yongeresha ibice by'umubiri we. Uyu muraperikazi w'umunyamerika Onika Tanya Malaji Petty uzwi cyane nka Nicki Minaj yashyize ahishura ko Lil Wayne ari we mpamvu yatumye ajya kwiyongeresha ibice by'umubiri we birimo n'ikibuno. Uyu muraperikazi akaba n'umugore w'umwana umwe, ni umwe mu bagore b'abaraperi bafite ikime. Uyu mugore w'umuraperikazi akaba n'umubyeyi w'umwana umwe, ni umwe mu baraperikazi bafite ikimero gikurura bakurikira batari bake. Mu gice cy'ikiganiro yagiranye na Joe Biden, uyu muraperikazi yasobanuye yuko mugenzi we Lil Wayne yajyaga ahora amuserereza ko atagira ikibuno nk'abandi bakobwa, bituma afata umwanzuro wo kujya guhindura imiterere y'umubiri we. Nubwo yavuze yuko byasaga nk'urwenya mugenzi we yajyaga atera, byatumye nawe abitekerezaho yumva ko agomba kugira icyo akora kugira ngo amere nk'abandi bakobwa Lil Wayne yajyaga amuhaho urugero. Aba bahanzi bombi basanzwe babarirwa mu nzu imwe ifasha abahanzi ya Young Money Entertainment, n'ubundi yashinzwe na Lil Wayne muri 2005, ariko mbere bakaba bananabanye mu yitwaga Cash Money Record yashinzwe n'abavandimwe babiri, ariko uzwi cyane ni Brian Williams wamamaye nka Birdman. Nicki Minaj yagaragaje yuko asa n'uwicuza ibijyanye no guhindura imiterere y'umubiri we kubera ko yahaye agaciro amagambo Lil Wayne yajyaga amubwira, dore yuko akenshi ngo yabivugaga iyo yabaga yasohokanye n'abandi bakobwa mu birori cyangwa yazanye nabo muri studio. Minaj yakomoje avuga yuko kuba ibi byose byaravugwaga n'umuntu akunda kandi afatiraho icyitegererezo mu buhanzi bwe, byatumye yumva bisa nk'ibimutesha agaciro ndetse bikanamubabaza. Uyu muraperikazi kandi yasobanuye uburyo yinjiye mu myizerere y'uko umuco wa hip hop usaba abagore kugira igituza cyiza ndetse n'umubiri usa neza. Nicki Minaj avuga yuko Lil Wayne nubwo ibyo yavugaga bitabaga bigambiriye kumuharabika, ariko we yabyakiranaga uremere ndetse birangira afashe icyemezo cyo kujya kwibagisha.